Inshira 104.5 affiliate Dioson May Muniamanone Kasiebo Naket Ebrasun will be a Genedia at Wapete and you may and someday a Bobiano Paya de Bramona Niabatia Binisa Sell a month for one meko and to a Sosuko Quanqua Yentuashi no or my imagine some man penny besanka set Swapo Yan Quanquanti Sika go so many fees no one fancy you and nobody the onum day. Pania ye no say abanku ntabuo wonhwe so auditor general kiremu say mampani wo SP ya wode no baaye special prosecutors wonyini ni say adwuma no obetumi ayo na abeto dwa say adisuafo ha mu nchichemu aduonum enan wonum ja school sanse ebro ne ayakayaka de enti sanso ane ade ne be chetivide mantam num atoyenchembre mu aboafo wonum akache ho de sameka say okay afie atwam ne to dwa say awowo ene nkotraje ho aboso sisi de omo se an sisi die ho aye fe ho ye nikanti omo kwadwuma wa motadin botaya yu nkubata no mpanimfo de si wani so se nka ma kwa wo so a wo bi mfiri mu enne wo ko ganafo mpanimfo ye waje asabia bo kire se wonum de ntitie bia ba ne nam so ma me kwa wo so nyinada ba kokora ni ho firi mu na akwala beto dwa se ne sia bo ne bayiye na me yedna se dembe mfie miensan sabre de ye kire se ba bia wo da no nyame amafia ebedi nyame ne boafo nsam bebre ka ho ene yade bre na akọ Facebook nso live Adom 106.3 FM ye streaming na wadwe nkyerɛfa kɔ akua boachoa yi Adom anase na AGYEI OBREMPONG CP ana OBIRI YEBOAH FENTEMFREM bekenkan ne nyina de amama anwumrei apesmakafo yɛse adwa ne bekenkan mamo no ɛyɛ me OBIRI YEBOAH FENTEMFREM ne akua boachoa yi Adom nana AGYEI OBREMPONG CP afa yanyebre kasia no yemo enwuram ampanimfo a wonom ekire sikasem ho nkontabuo ewo Methodist University College ena wonom akobu nkontabidi abetudwa nkonta okobu ye efanto asosuku a yekɔ no kwa Free Senior High School no ho na omubu ye na awofo a womakɔ ha mu chichemu aduokono sika a wose nkomu kotua school no ho ka ye fees no nanso aban se wafa ne nyina nti sika no wombotomu no obi nim de omde ye nanka mpani hwe ani se anya bia no se sika yi kodi besie se nka wo ma no nyini a na afa wo mo awie school yi a mo kɔ Suapon University no nanka wo de aso wo no masene nanso hwe mu no kyerɛ se wohwe mo ho nchichemu edu pɛ ɛna wo mo asisi agina ye no wo no aka nyina sika no de kyerɛ se ho so wo mu die so mo de fa hino yesi sika ni system no anso se sika nyina aban so afa nanka sika nka wo de kotua fees akodu mbotom no akwa akogu hene wapani a odi ani mom ye sa hwehwɛ mu yi Attachmasi Dabone Junior one na de ato dwa se awofo no won ma dwe no mo twehwe nkomo wo mo kire nyina ne se wo mo ni se mampani se de tie bia konto so ku kwai obesan de api so se kosuapon kwa enti wo mo de wo mo nwene ho mpo se wo mo de sika no besie wo ma de akọ ntoaso anase suapon kwa say free education the Yankopon Daroma aya nana dudankwa kufado his excellency the president of Ghana the guy also you know the another one what we implement and through that and I have been said that conducted some research into you see some simple regression analysis via the take research. I take about 40 schools and I have research. I take research in the you say if I open the program money I say Yankopaya Matu. No must be to take advantage of the free research. According to research you say most of the parents and I often or we say really free, but I don't change the other course or tertiary level to say good university level and I say technical university and I say training colleges. And to be able to say I'm betting your CV towards that tertiary education. It's a question about 90% of the parents and my mother say I'm not disability for that. So I'm betting their shop of money. And to the area country I was when he said, see I'm sure you're going and then you're free SHS. But you also I'm free. And then first cabin to no time first cabin to us, they do a bit in Sikaja Grana Mobile. Opani Chumasi Dabone se obesra wofo. Se sika no a nka wo de betua fees aban se watua nanso sika ne ehunu ba bia wa yese asetremu aye den no ba bia wo bia no wonyimra wonfa mo aban se de be ya ene edodo no a se bre so na so kwa kwaje ntiti ya aban betimi aboa wonom awo Suapon ahodo emu ewo mayim. Because we know say everyone is very free. We say most of everyone very free. But I think say everyone is free because they are following some idea about brand grandpa. Because in Nigeria we say free. Everyone not competition is about. This is better at this level. No free.
no one to nyam bono ko do university level and as a tertiary level no one to nyam bono mananko education so then the na dia we ni na yepa I say wasa akap mana wanko not because of security want to nyam to answer and dia usha abaya ni ngwa se be dem awofo no pa nti yetu awofo no fo say some year no go banda ma free SHS na ba aye free no I'm not doing some free at other levels. Into more possible to some of them between the above man, university level and a higher school level now. I'm between the above. Odidia na wajabi usumbrodi anu asum kwadu sanso binim da kombeba. Ani oti ye opani atachumasi Dabone Junior wono ochira ade sikasam ene ho kontabuo ewo Methodist University College. Abusha yantu Kasiebo no so na yankwa yanim penna banya yi no se banko ntabu aban nyuma mu sebeyo na pepe yo bekoso a wonfani eni akire pani dom level e dia tudwa se mampani nipa wayi no se katasha ne proyo mayimu yemmoa na nka yentu ase ma tena midu special prosecutor wose na adwuma no woni gidie ba kokora woni mu se papa no wobetumi ya adwuma yi enye se bia ma tena midu se wo ye serious se wo ye adwuma na papa yi kan emom wose Martina Midu yenya boni din office ye de man no akonwa bi nsi wo buku ni ho pen ni wo no mo hwi ni wo papa yi de be yadwuma na chese wa che ni kotu no wote wo eti sa wo kona de asem koma papa yi a buku a ebi ni ho hwi ni wo betumi ade aye adwuma ni nti wo se mampani na nado danko akufu ado so e wadwe se Martina Midu be mena ye adwuma de a akade o de be yadwuma no fa ka ne ho. I actually invited all of you to visit the Special Prosecutor's office and see the office. So far, he has a very skeleton staff. I don't think there are more than 5 people who are there. And none of them there is an investigator or none of them is a prosecutor apart from the Special Prosecutor and his deputy. This is not how to run an office. Such an office needs a team of investigators. It needs a team of prosecutors. So to be able to discharge their job, even the facilities they need to take, interrogate people and take notes which they may use to prepare their dockets, etc. They don't have anything. If you go there, there's no space. So if we are serious about this, let's get it done and done well so that we can send a message to the corrupt officials that the time is now. If you don't change, we are going to need you on the back. And your Daniel Domlevo na watchire mo se aban wan fa kade no ankamoa eniema nkoye no wie na papa wade ato aso se katasha ne proye ya aban ye hwa kon wo so so obetu ase no wo se niema ba ko mienu bi wo wono mo a so man mu nipa nsesa aban ye ote so anhwe no no so wa anyamu adwuma ene e be te se ne wode kante ko nsuo no ne edi ne ka ne pani Domlevo se katasha ne proye ampanimfo si wo tu ase ye ne se ye kire obi a wo behwe se ye pipi ni dia dodo no abesode abanye oteso ni enunumu ani ato atwene abadada no so die mu anu wonum so wachitafo asode osesa ne mani nyina no nya. The practice of bringing back former public servants to their old positions or bringing former chief executives as board members leaves a lot to be desired. Because clearly there will be conflicts. And some of the board members, immediately they are appointed, they think it their second coming of Christ. And your Adom Levono no wie na sam kra papa di atoa so se efri sabri kono wose na kache wono monitor general wonum behwe na online wunipa krosa yenya yu sabu ye soafo so ye manyo ejapade awobo no yenka se fabra na wa betrotro niema be se o mere ba ko beba chena mere ba ko beba ne wo so ye no online ti ye yiwu ano wejapade awobo na de achese bu ene kita me eti mpanimfo behwe anu atumi ahwe yie papa ichire mo se enne se ye yi obi se wo meye adwuma wo behwe se multimedia na obi abeye adwuma wo kofie ne yese ko board koda no se no so emwa ti aban wo begya yi agya ne bi na nei wode ye no hono mo a ye yi ne kane auditor general se board wo meda no a wo di nanie yantoa Kasiebo no so na yanko esma fofromwe enei ahwehwemu bi aba betodwa ensama wo ehwehwemu mu a unisefofo ena ye ne se so we mu a na ehwemu no kra no ne tatre da so ne se you report na sa you report no chese additionfo no ha mu chichemu aduonum nan 54% wonum school no mojai womun ko school atitifie okra fie kra so ko school a na wafa ba bi no nam esan se ayakayaka de ne atete de broni friends abuse ni bi
na nhwemu no kyerɛ sɛ saa abuse a yɛka ho asɛm yi no ebi yɛ sɛ obi de n'ano ɔde horowoɔ obi tumi yɛ akwala no ato no ho a na afei ogyina hɔ a ase ahoro no ho nyinaa aso nhyɛ hwee ɛna afei sexual abuse deɛ bi sɛ ɛmɛma sɛ teacher ni sɛ ne yɔnkɔ desuafoɔ sɛ mpanimfoɔ bie ɛne wɔnom da ɛna afei deɛ yɛ borɔ tumi twa teacher kɔrɛ koto sɛ kaw na ne kɛtrama mogya yɛ bu binom ne adeade a eti saa nomanoma yɛ na nhwɛmu kyɛ sɛ ɔka ka bɔ mu a amana kɔ akɔwie saa mpɛmpɛnsuo yi a adesuafoɔ ha mu kyekyɛmu aduananum aduonum ɛnan wɔn ɛmpɛ school korɔ no na unisafoɔ nhwɛmu yi kyerɛ sɛ sɛ ɔhwɛ mu a na yɛ adeɛ ha adeɛ papaapa ɛde ɔhaw soronko ɛna ɛde abrɛ ɔman no yɛn mo asua hyehyɛeɛ ɛnu nti ɛho bɛhia paase ɛbɛhwɛ ne yɛde kwapa bi ato wɔ ne yɛtwa soɔ na panel communications officer de ma unicef yi ɛma adolescent and youth engagement ɛyɛ maame Antoinette Jan ɛna ɔde ato dwa wɔ kyɛnkyerɛ sɛ aban mmara ɔbɛyɛ na abɔ adisuafoɔ ho mmara ɛban na saa violence a kaka deɛ ne to betwa no wɔyɛ ne tɛntɛntɛntɛntɛm ɔne anuaba abla afɔkpa kofokofo ɛna di nkɔmɔ wɔ abra na ɔmo di dwuma de ato de sɛ UNICEF end violence against children you talk I cause so one kra ha no eba wiye you report no we busa amanfo mo asane absa you report no nkwala any youth any mpefo no we busa mo say time no mo ko school na na sisi a mo ko school no eya enyema bitimi ema o mo peso mo be ko school ana na sa pray na ye send out no 54% e ka say because of punishment we ade be ma mo suro no ntino eya o mo ko school fi say mo suro say o mo kwa ye teacher for ebebo mo na say bibi be si o school a e ma omo ho ntomo nti ti ade we chere say enkwala no bi empese mo be ko school because omo feel say omo nya ahobambo e wo school no mo na emi say ye ma schools e yesa conversation e having in no mo ka say amafo so e respect your human rights fi say e no mo say busa say teachers no omo fa bibi ti positive discipline na omo fa ntwe mo so say omo ye bibia enti ye so say stakeholders government partners so bia meka UNICEF ho na ending violence campaign ya ye ka ho asemi na ye mbo nkoda no ho ban e wo school se de be ya empepeso mo peso mo di no ye mpia mo na mo ntimi lusa na no si ya pe na adisuafo bia na omo wo ho ye na omo di nkomo se boys ne girls ya say abuse wa ya kwaso nya asem ketwa teacher ni no atimi ahwe akra ni mu a no ama ne peg na bi fibia no ensem basabasa na ya buru binom na ya dibia tem ya ne to atetie bi ya hwe nase popra bi saa nti kola nso experience omo wo saa kwan no so no omo ne ye chei na the knows the teacher yame and I didn't show me and as in the teacher started the person who catch everyone that we should try not to verbally abuse us or say because it hurts other people. Verbal abuse that was school and I teach Adom says like my son is so agreeable and we are feel say teacher no friend go no Kasiebo na misna she pantebe break na go break na misna class so let me catch it experience so I'm person dey kasa I say we show kwa mo dey ba kasa I say maybe let's have a conversation for no kasa so they say mo dey na for no mo yi online violence when we could be child and jealous there's no eti we yankora bia ko school an omo cheche m kwan a ye fa so di o matamo a kire se wo ma so se mrakete ye se obi hwene sesa apaw ene nsem bebre e ka kire wonom na ye ne director of guidance and counseling unit wo GSIV kumi edi nkomo wasem no kire se sa de ne ha adwen na chechefo ni bo ho mo pemra so buododo emra ne da pa no atwi ne no atwi fa so enti sad ne so momani ko ho na wo abedi sansamfo no bienu se biebru se court kra na de ko gina ye de ko
the teacher is very much aware what she should do in order to correct the child. But to put it in practice is the thing. Maths teachers say, Obesho, you are and I want to use this opportunity to tell teachers, say, eventually, gradually as we get used to the positive discipline tools, some teachers who kill children may be taken to court. They say you shouldn't do this. So yours is not to do it. It's not as if we have just said don't kill and then we leave it at that. We have put in measures. So now parents can send teachers to court. They can. It has happened before. And they can be sent to court because it is assault. If somebody slaps me now, I can send a person to court. So if you beat a child for not knowing mathematics, if you beat a child for not buying exercise books, the child doesn't earn money. It is unjust. It is assault. Way, where Director of Guidance and Counseling Unit Ghana Education Service, IV Kumeno non Rochester assault album, Etiakolano, teacher Nebuna, Timichino de Cocotte says Abumi, Tim say a cocotte, the new year, Acting Director, the Department of Children, Florence, is quoted you come was the more, and Rochester, Nasu, no Yanshakra, Nemram Rano Chromasism. Na fe no amankora no bambo na gina na so preme na fe kra so masama mrani bia behyem se wo teacher ni na bua kwala di na tem eye no ma abuse ni bia ye de wakokot ya twaso mo say yes but yeah children's act say 20 years ni if any say from na code so a check ya implement ya into your more kind of saying bebre dia to say or say yeah corporal punishment who be and they say abuse so who be especially when it comes to sexual abuse that's what penny and I said or yeah or say inclusive punishment and now so the so tell be able to so omontinye man no ya se nyo so ye the way o meti ase nya protect one because if I say abamuwa already 15 any akola ebi anu so yonko edi 15 sebi me but ebi amokoda na ayi bi bemu abamuwa no the way I'm running canon we differently 15-year-old but look at the age they are all 15 years. It shouldn't be like that because it's two children who went away, but because of the age of criminal responsibility, in the age 12 years, it means so. Abamu and you say, "What if?" Indeed, we know you acting director, the Department of Children. Your mommy Florence is Kote, and you're training. Adom 106.3 FM Swinye. No sia numere Kasiebo Naket, and ye de Emma Wono. And yes, Yabraso the Anka Church of Bregum, Sansa 10 year brody, Ajibi pa, say, Nadia, Adish young one go school. You, and your young queen, the any chat at Tiffany Mantamnum. At Rian Chambremo Abuafo, what you make Cassia, what my catching your chrono. I fear Chamunum, not my phonotium, and your Sanabusman worm, what him say, one more time, on a baku, a wood of fuho, our war, and then could trend and tefrena about the board dumpim. Ama so mko dwuma so kra na yem hihye enti omuntimi ntram pani mehe na omoton krama yesa ti adom kase ne yebomu ama ne siase ene ya na musini shine akwa woko ho no se a mabedo tifidi mantama de mentwamu wo twam koduru ho adwumayefu na obi a twetwetwetwe se omani ma sere adani omsi oh mo ahade se de yatena ya high ffff kama he yete ayo nsuro ya adwuma no ama siase enti se de mpani abahye ne oma ama yetena se kra no ne agyegie adem. First, no background, so be crab as Rawa. Now, I say, who's offer Ubeka say, Hana, Oye Juma, because Obi our school now certificate, I can see, and I say, Otiana, so be banos, Udu be banay ferry. Cecilia, dear, Yedanyamian, Sivia, come. First, no, be crab, Hanma, Obi says, Hane, not more office, Nana. Okana, I say, Mobino, as I see a dear, Obi Bomunchenko, more of him. Adom TV, Moba Nam Yadi, Yasam near here, some a 2 months. Emma, to me, it do through Emma, and Nam, Yen current national regional director, any national AKUA boom, any RCC coordinating council, Abua Ama, or more at the Jumedino, Emma, Obi, Emma, and Ne, Wabeye, we see a Nomaka Caribbean, just say, Na Ama, SCC, no.
wei ɛyɛ nadmo adwumayɛfo a wɔte fide mantam no mu wɔmatena yɛ hɔ a na kyerɛ sɛ sɛ deɛ nneɛma nyinaa yɛ asesa ayɛ kama na baabi yɛ na baabi sɛe wokɔduru ni wadubi ase kuropɔn no a ɛyɛ mansi na ɛyɛ adanse anafoɔ mansi mu a ɛhɔ nso yɛanom nyɛ yɛsi ICT center kakraka a kyerɛ sɛ yɛsi abɛɛfo nim deɛ ɔmo nkɔgye bi afei baabi ɛbɛkenka ngoma library post office koraa san wɔ hɔ mpani agye agu wuram ɛna kyerɛ sɛ ayɛ bisi bas mfirinhyia mpino ne dunsia ɛna ɔhyɛ aseɛ sɛ agya wɔsisi dan yɛ afei deɛ ɛnɛ wɔkɔkɔhwɛ yɛ Isaac no manyɔ so wɔtu anama akɔ hɔ wɔkɔyɛ a ɛhɔ afuafuafuafua ma ɛsɛ ɛnyɛ wura ketewa no wɔkɔdure no awɔwɔ ne nkotrɛ ne namu no na afei akɔbɔ ne ho no ɔse dabi akuropɔn yi a na mansini pani da no DC Francis Ankoma memɔ mpiri no na wɔnkyerɛ mu deɛ nti a akɔbɔ no saa aban dwumadie no ɛdɔso. In fact, Adanse South District Assembly, how be brave, nyini na metimi ayede aka ewo afidie so. Yenso so esan se ye di animu se ebeboa toto ne mama bibia ye kama no yugusu a ye boa. Se de maka no challenges no yede edoso na ICT center so ade a ehu hia titiru pa binim se ehu hia nti na wo do cameraman nyina ayede aba mudi dwuma se de aboa ma wiase nyina ehu de ekoso ewo ha nti eho no de ebebo mabaso se motimi atusa anamo no na se de mekae no yenwuma edoso na so achekra no na otwemienu bonso obeba no ne yewie eho adwuma ye be restore power no e de computers nyina abegu ama ye mofra no so omotimi enya babi asua de na otwemienu DC ama adanse anafo mansini opani Francis Ankoma ena wahye bose na otwemienu na nomanyo de na otwemienu na waka no ano papa no num no ho wa behwere nyina betwa de amaye nti wahye bo a obedi so na dubia se man hene man hema na na akua adwum a otoso mienu ena wose ene ukohwe computers ahodo a ene yoma bebre no anka agya mpanimfo de abegu so mfanya adwuma no ne nyina akwakoye bibi ho yemfanya adwuma o ena aka a kyese ne nyina agu nti ka we mpani hwa ye ho no yi a na nkom de kogu ho na tumi aboa said the TN say, O Mampeni Uche Mudadano, Nabreso, Edeto Era Dr. Upuni, and you say, me here computers, and Edia Comi Library. Na Omoye, Omabe ICT BMA. Na you hear any more, no, let us say, Emma, a mark of Mr. Bine di Tremu, Tia Bible for by. Ena no so me de to mo ni na uma na abanda da no enkofo na ye de asem no to mo mbeka kire me say o mo de computers na ba computers o mo de ba na de na no ye ten ena na ye keka ho se me hu say sisia no da no se na otwemi elu se na otwemi no do na ye ba na maso a computers still be da so go dem ho me tumi me be de ba chiche me be kwa chiche schools sa madia ene ne mahunu se computers na ye gumi dem ho asai enti no mehwe na se ne me free DC na stella enye adwuma dia mekos mema me mpanifo ate ne ye de akokɔ schools ye de akɔmema schools ene school bi enya ba akokra me gidi se nkola ne de betumi aye bibi adubia se man hema na na ku adwuma otoso mienu ne na otiye no Abusha for higher drum 106.3 FM so Naket Kasiebo ni egusu ayede brewe udu asante mantemen sha 104.5 FM Kasiebo etwagu onom na ye toa so a ye bankran say na empanimfo a wonum wo ga south aya asabia kase ye wo honom say sane na emma ye ba wo so wo honom wo wu todwe ntimpanimfo de nhyeche bi ba ya wo friend is pregnancy school wunyanyim say pe ene ye wo kwa aya asabia wo na empanimfo achase wo kyerɛkyerɛ sani ya wuti suku demu a ye kyerɛkyerɛ wade saa hyehyɛ ye ya mpanimfo ye enne so aba mfaso ama mapim ane akyira a afi atwa mu wɔkɔwo wɔ ga south ya sabia nyina da ye se ma na mu ba kokora ni hɔ no mo hwere wɔn kwa dodoɔ no a wafa wɔti adidi mu awo afa wɔn ma esa saa pregnancy school a mpanimfo ede ba ye ninti mpanimfo a wɔda ya sabia na no ye kyerɛ senior midwife kɛseɛ pa wɔ ba pani Evelyn Mesanu kyerɛ
mo say adwuma wonum ye yo so di kan de ho botaye si wani so mu say emma no dodo no asebo fafura anyinsa no oni mo hwe eti eno asebo ni namu a wo behwe bere so obewo a ne wa bewo akwada ewu ma me ewu ene wo ye on se da bi we die wo ti school kase etu nipa kro nyanyem na wo ba ne e cheche wo ejiwei menni wei da sei ni nyina ka mo ena ne wo sisa enu onyam hyeyi aba nipa 1011 ena ya hwe wo yes she say 7th July 2017 ena ye she ase enti out of saafo no na ye 40 no wo mu a ye graduate won enkai no na ye ni apimfo ye ni omo kasa se na ombe hwe omo ho so ye wanyinsa ni awom nanso edu baby ye ho se emboa ye ena ye asiesie modernize no ye dia ye pregnancy so se a ene de ye hu ni aye ho ne se ebra pregnancy school yi ba ye amanioma bebre misconceptions nioma amanfo eye nkan no ama abrase enu ti school no ewo ho ebeboa ye antenatal apimfo nioma bi no mo be fem ankan na ka di o mo be call ha o mo no ebeboa won o mo be fisa ha o no obi kwa oba kwa ni kundi na chi bra oba awo kwa ni kundi na chi ba no no kwa ne nam sa na waba na nso pregnancy school ama mema ne se de o mo de o mo yire no eba awo so eni amame Evelyn Musanu en woche musenne ayasabi amanko mema no so age atomu eti emayi ba wanim sere wode anigye na ewofa wo mo ene wo ma obapani asaso ade atodwa se adwuma a wo hwei no wonum nya wadwe so oba ne dako na anu agyae wo so wo toa so efri sabiri koma no pregnancy school no wo beye ne sa ma medodo no anyasuamu no ewode wo hwemu emma wonum gye santitie ya naboa won amwatumi apem akwanim ene edodo no aso awose afa ni obete suku yase wani gi abafemu ene ne aba no ebi so ede ho nsem atudwa ne yentie mai bi ne ma me ne nsem ode to aso mebeso nyoma pi kakra me hu ni se awo enye bakofo na ewo afanu mienu nyina be ma wasede se oba anyima uka na ho empotitiru ne nufunsuo nsem no so ya ha no ye was a problem ne say akwara ndi be bosum be miensa enan a ye hye ne se chinchina ondi aduane emu odu san say ha no ya se tra na sa na ne de atete be school ni be kire me say akwara no ye won day one na ye man ni funso sa 6 months inteno me hwe oba no ma ne di sa amra nso hye nso ama akwara no in fact me ho ayedin kama ma me kra me ni age abom se betumi ahwe me ho so ye betumi ahwe me ba no si mama na aduane mama na nufuo me fe aduane nka ho 6 months abo me se betumi se meti ho menya me ho basa ti den na o ka chemanfo se obi ambra pregnancy school insen hu school ye besu anyama bebre wa ha ma wakọ pregnancy school anyinsan hu school ntete ya chese wanya so mfaso ebi ene woni wokunum nyina wani jesem wode tudwa no na satiefo bekaye a Adom Kasiebo de babato mu nyina manim esa akola chese ono no wonka bi hyemu onim bibia na wofuo kire se womsuso ye baifuo enutia to ne prum ede krado ene pentuom manim ho ede tumu loki no ja no so won hye won fa ne baye hye edem ho a kire se akora ne hye wa mfie mienu ne akire konfie miensa kire se kan nyame mpo ne sane hwe no anka wu ka dem ho na enei asam no wemu ana mankesima posifo wo maso asam no mu a enei Cape Coast Teaching Hospital ene de akora akwato se onkwankwa japum den ne nei na beto dwa chese ba bi akora ne da no se onyakrompon amfa fie na wanfa na yare sansa no anka no a ebe de pa sa akora ne benya kwasan se efie mienu ne akira yeto ne prum ede ne hye dem in the name of so ebaye no ama kire se na pom den akofom a highly deplorable eno na nam so ma sabre no ayasabia ndo ho ne nso paibon na busuafo sere se yemfa ma no na so we mu anene no Fantemai branch social welfare department no asemi ba ye no wo mu na asom twetwe so mbehwe hunu se akra na pom din betuma gina ne na so na head of department Felicia Ankra ne Adom Kasiebo di nkomo chechirem ba bi akra ne da ne tebia ene ba bi a in fact die tie so assessed by
the medical officer on duty. And then they said there should be more assessment on him. And that is where we have gotten to. So we are waiting for a second opinion of the medical officer if it's a team, because according to the medical assistant at the police hospital, was a complicated issue. So he needs to be assessed by a team, a physiotherapist, a nutritionist, or nutritional defect. So we need a nutritionist, a psychologist, and a whole lot of it, because he has gone through a lot of psychological trauma. And so it's a team that needs to assess him. So we are waiting for that assessment. Meanwhile, we are liaising with a residential home to take the child temporarily. It's not permanent, temporarily, until we make the home conducive for the child to stay. And I see ye FENTEMFREM in Patamono. Social Welfare Department, Panio Dano Felicia Ankra, and the attending canon and nona. Vankasim Police Commander ACP or AGYEI Champong. On the ground, what the catch him, Quanya crown, what any bonus one. See, I know sit here, Quanya Mokako fast with Gino, Yentia ACP. A friend Bueno, white pale, and rashes all over his body. He's crippled completely. Would mean three in Namu cry. And you know, a regional commander T. Also, as I just said, MI say, Yanfa Corano, any social welfare for Emra Cape Coast. Corano, Antibiano, I BBO, Sebi, Dan Craripa Demoye, Bofrano, one did one hot toilet near the center of them. It is too much. In such a way, say, human being cannot be put into such a room. Eti wei Mankasim Police Commander ACP or AGYEI Champong and Kwanya omudi omani kofa so hu akran ba bia no odano wo chechiri mu cha Adom Kasiebo yanko yanim yamfa yanin kire osofopon yakache sofopanim pa wono ne kofa by Fountain Gate Ministry osofo Eastwood anaba ene wode atu dwase sesei oman no nyina obi ani abrese yeko ade aboa ma se de be ya e ma nso ebedi wono ho na se yeka bibia won so begina brane ne ma se ye yi mema frim ene ye ema fa ahudi o na yeka kro no ye ja mema chire ya hwe ya da bi ani betie no na kire se mema nso wonom de wom ho akadwa mu pa ne nyina ne se kuo bi a wom ani abere a wom boa se de be ya mema nso fa ahudi e begina wonom ti kuo no na afi wo pa ho ntoma wato din El Home Advocacy Network kuo a wono wonan aban ogina brane osofo anaba ade abaso bopa gineti aboatema asafo AGYEI wono ne pani odakura no obo na baso so wa ade so wono de oye oba na nso agina so beboa ama mema nso wonom ade wo ho abra ye prema eyiedie. I wish to state that some men are guilty of crimes like abuse simply because they are men. They really didn't do it, but because they are men, everybody believes they abuse. We just neglect the other side of the coin, and that is men, and that is costing us the wealth. The neglect of men is costing us a lot. We are losing peace, purity, prosperity, and posterity because of the neglect of men. Stronger and more productive men produce confident and creative women and children. So one is being launched today to challenge and equip the world to look at the other side. Let me know that men have done a lot of advocacy work for women, and it is time for women to do the same for men. Also for Eastwood anaba wono ne kofa by Emma Fountain Gate Ministry ne na atu ye na Janet ya boatema asafo AGYEI wono ne koyi esi na so wono so kasa na kire se wono wo hwese mema nso wono nkan ko ye besie na nya fapem na ne pa bia wo ba memu no apiaba esanse ye ntimi nchichire oman abra ye se ye pre ba kofo yedie ne ye jabi wachiri ebasa emwa ye wanju bebre akasama ma ne mofra na ye hwehun se emema dodo na so na ewo ehaw se ne ma ye wobi no mo so eye nipa enti ye hwehun mema haw na ye se da bi ansa na ebetimi akasa ama mema no aw se ye nya dwumakuo bi a ye to ye hu din a se ye kojamba bi se ye kasa ye nye se bi
nipa hunu bi akeke ene yaye ni unemployment rate ekoso e wo man Ghana mu afi so personal issues and memma ekoma wo muntimi nya kamasama for emma wo mu enti ye be hold forums ye from before ani ati eye ababawa Janet Asafu AGYEI wono ena kuo no wani abere se ma wo komema nso bedi wo akire obeya nhihye nyina ma yaji wono matum wakasa e wo dwumadie ase abusia ya kwa yanim ya kwatoni kube na kube ton wo man Ghana mu no se toda na hu se woni etoni kube bi ade agutrogo so wibaro mu wonum nam bondonkomi a wanhwe ya betwam akasa nipa ne nyadwuma ne wo ye na ne kubefo ne ne watwetwe nkomo ane ye bisa wo se kube ton mu no kwan ya wonum fa so hu se kube we ensuo ne womuo we aduane ne womuo we ye hone wo ye ne etokube ye toda na akwase o kube wura mempeduane mi pensuo na so opa ne ho asem na ne obeyie no ankoye nsuo na koye aduane a wanya ma ne toda kura se ye ntua ka nya ne meka cho se yie no kube fuei kwan ya wo fa so hu kube nsuo womuo kube aduane womuo kube ye hone ho ane ne watwetwe nkomo ne ye bisa wo se kube no tonwa aduru ba bi a jamanu aye experience nti wu ya no mu se we nsuo wom we aduane wom kubefo ne se ente saa wo mo sese kan yo mo di bokube no eno na kire bon kube aduane wom wo kube nsuo wom wo eti sa aduane wom ade bo gangan na sa yema se nsuo wom so ade bo pampan na se nsuo nkoa na gina mu ya franke wo so ne kube nu an wo tonkra sei na se ne wo bi akwada ya cha se yete ha ye ka sei won so ne de ne se kube no wo be hu types ye wom wo juma ye DS twitwa ye ho ne me ye be 7 months bi fi nkronkro bebre so bodo ase sodro ndema ne we bia e bi fi oba obi na de ba na ye akwakotu afini ba no e fa de sika no bom ye bona se ase bi ho vibrate ne bi wo se vibrate kra nje vibrate a kire se nsu nko a de vibrate ne se bia no wom ne nyina wo se ho ne ne kire kwekube no ho na ho ne ne kire se bia we ye ho ne ho we ye den wo ha hona ngasa hu se din ngasa se mistake na ye ne de abi wo ha ho na din nso na aduane se da nim nso e bia why mistake kama obi up we na so ai o se min to me force no because ono ano say on pair min to me force no tena no wo bari wade na obeton wo fufuro o min ton se ya de na se de nipa ni fa na ni hu se wo body a on timenje tina ya oka ai kubewura ya Frank no ne ye editor ni na akudowe na twetwe nkomo kire mu se etoda wo mutumiti ebia no onim se nsuo wo mo ne gan wo behwe obe na aduane nko a na kubewura ya Frank chemu se nye kube nko ne na adwuma aboyo se kube ton no wo so ye mesin ni na kube no mfaso wo mu se dakuru bia so ton kube mako aduonum 50 a emfaso a wonya ye 30 Ghana cedis ye no na boa no ema ne ba kwada wo kosuku no wotumi die etua ni fees ntu ni pakro so hunsu woton kube na de kube wura woni sika osisika bom kube na bi sei e bi papa nti se o mo kan na wo ho anyi a woton a etumi ye na ewia nwura ne no we na be hwie agu na etua ho ka e depende dodo abekan e bia o kan 50 na 60 cedis 50 na 60 cedis and you can 100 na 1.2 eto 50 na bi ho ha minya 30 cedis nti bi ho ha wetutua sa aka no nyina bewie na wonya bi nti kube ne sika na na bi a obenya ya de kogu tise ya go mlemle transfer we ho no ai waste we ho na wo akira ha no ho na de ko ke odi 50 ko a oje 5 cedis 110 cedis bi belo no we 50 ndi se 50 no we de ko a we na me de ko a 5 cedis ena bi belo no se han 3 cedis every day be 3 cedis me ye mesin ni eye bi ho ha be bon na sei ndi sa de a onso bu a ndimi fa mani ba ne wo se o ye na o sama no baby any pan bit me akire se bia ope de emre ana ope nso nko aboma na enye de no obeka se enye de nti wompe e bia obe yusu na adwa ka se asei ne nyanse ye so me no ma tunya me sin adwa na pon me ho ye se me se adwa ni bi ba na me de na to akoye no because ene na adwa be sua ye nti se ko famu a me ba be ye
Nature say kubechon no abanti wa chire mu papa hwibaro so ko han 3 cities eno obeti afiri mu bola wo kwoto bola na gu akubewura no baabi wo hono mu akokomlemle ya chi ya say baabi ya 5 cities baabi ya 10 Ghana ni nyina no watete edi afiri mu wonum so ebenum kube no wonom anu wanyinya wanim kube no asa petasi nsuo enti yeka wontua wote ni nyina ka ho mwoboka eti anu ekube no faso no kakra bi ukoto a kubefo ni so osrada woka no wotete agonya huntu so to atua yantoa Kasiebo no so na yanko yanim na endai sobahwa ade baako aba besense ndipa kom ewo empo ewiase afa na nyina ne technology ye ba ye atrese nipa artist akra chitwika na wo twa WhatsApp enipa didi no twa WhatsApp obema kura se bi eburu one ne yire wo mpamu a ye je ani no na ne nsakura ne phone so WhatsApp na wahu na no na abetodwa clinical psychologist Dr. AKUA Edia Tudra ode kokobo edima Ghana fo nyina se emomodia na sa subambo ne yenyan esanse emwa na yade se eman kwala ntete no ede esusanso bone pa ene de eba osiso behwe anka agane na no enka se etimiti ani ne hwe nkwala wa bre wo fie enso papa ne batefi a wotini phone so sa pepra sa wodi WhatsApp no wodi Instagram no wodi Twitter na wodi what of you eno ena mamin edi atudwa wo chemchesese ya hweye na ya sesa free sa ade ni mu a ye da chi nkwala won bebre papa na we nyina kokoba se ukopie mu wo Germany Hamburg wa enkwala bi aye ya chereti gu montene so aye ya chereti o mawofo se kwan o mawofo agi smartphones ya boso o mumpe attention fama wo mu no ha dwe papa no nanam so ma mi din semwe tudwa o se sausu no se nyina ya sesa na yane Ghana fo nkwala bi edidi nkomo fa asem ho se sade Hamburg fo ye sa na mo papa no ma me ndom wo mo tifi o mo ya na eno na awofo enkwala bi ni Adom Kasiebo di nkomo a wonom etechem chese sa na tepepepe na eno da nchen a yane awofo ni bi kokodi nkomo emo mo so kirechirem hawo asa de krom su se ebetim de aba yeah, support idea anyway, it's not good to say anything now because it is a new thing that has come. Everybody is involving themselves inside. So let individuals the way you want yourself to be, and then the way they will be for you, and then you yourself have to train them like that. So individual. You are before your chrono, so you are because young brilliant. They say modern system means I'm your phone now. You know, I say you more movie, more body games. And Ukraine, I say you near more money, but now a man chronic. We aya wofo bi Adom Kasiebo no mudi nkomo efa sa mobile phone ajabo so ye ni tua sukutu da bia no eno ho nsensem na wo kano no na ema ye ne ye clinical psychologist Dr. AKUA Edis ankomoyin eno achirem kire se ade we no enya de se ebeboa eretuande obesra wofo nyina ne ahwefo se omontwom free sa ade no sanse enya de a ebeboa eba enyia eba hia se obehu se obi dome obi hia me so me do you know that kind of thing basic human interaction na se de bia ufo so bin time na obenya atne wo ba no ama we hu se ne ye ne ye right and I say again so no see I make about man eba no on develop any love any understanding or any for ya kosoni yen sa every time there be cool part of life in sa emotional care concern etc for other people in yebe one ya yenam tse nja yenam obi to hakra how we a clinical psychologist Dr. AKUA wono eba Santiti mo waben pa Central University en wachradia ode safutui edema aha Adom 106.3 FM so anyune no nsia Kasiebo Naket edema wona nche yebekọ asantemantem kropon kumasim ho na yenuanom nhira 104.5 won mo butuo na afi crossover wato amaye na MTN 7 kan kire o se wani tua se sa unim I first ayade a wode aba na ni nyina ne se
wankasa video bi a open no uko YouTuber na afi wa download ya ne MTN Play nje se ne wo hwa hwesa na ne nyina na say star 138 star 1 hash 2 pia odi guess die beba bundle no just way MTN fiber broadband just watch streaming wanya pepepepenti videos no ban tentem ne ope bia no hwe MTN de onim se o de ho bo wono ma oni awieye bibia ko yie kama edema Total Trotsky Club eno eyeku a ye de bedum ahyenkafo o de ho dom aboa wo pa oduru ho a okoto fam wo total ye be ma o card oje card na ya twere odi anu no emfa ho se ye moto eye cycle ana se tricycle emahama kambu abobo ya pragya ni nyina e be register e be ma sticker ya ma t-shirt aka ho card no na de bia okoto fuel a o de be ko akwakoto Total Trotsky Club wase eboso keke nti wo so kona ko bosu bi Vodafone si don kom infrinchia du ni yedi infrinchia du dano dia ene bibia ye mpesu adu o frɛ Vodafone number bia ye beto mpesu adu sima ba ko bia mpesu adu ena se o bandon so a o be browse ya wa bandon ya o de browse no mpesu adu ene bete wo enti wani beji sa nso mpredu na no achi no ene obetimi ede card na o scratch ya wa fa o credit wo so no eno nso nipa mienu wonom so ombenya na sa mpredu ekiki mi style na ombefa so chese bibia ye edu ni nyina na se 135 o subscribe ya eno ano no nwuram na chese edu koda da Nokia Android eno ne papa aba me kan fama wo so beto phone no pe na to ebi ne kutami na odi twa photo a FPA ne camera ne ni da ho bibia dem yopo Nokia Android no kwa FS ebeboa wo amafei wo ho aye dem boost immune system no ene yade bia wo nipadua no ma ekọ MTN se de be ye wiase be ye odenti ena wonom aba bibia bedam yopo Grace mo pate clinic se men kanchro se yade no fabra yede moja no ye betwe moja no ne hu yade no ne de dura kana ho ato Jensen power capsules o me mini bia ntini be ye adwuma moja be de afurusane asane asia komam na ma ho ayede ne wo mpam otimi atu na motenten Cowbell Gold eno de yanom ne a wono no eboa pa nsuo de opekura fa di brodo pa no ne sa Fresh Lady capsules nso ye nuanom ma no dia mo me mini bi na fa kosu kuma no emu enye yopo Tabia heba mixture bibidro sronko no bi na gina wona so yento mirika yenkwa asante mantem mu yese mantam no so afo de ato ye nuanom a ehwempom dene adwuma no so se obesere wonom asa asem bi ba no nte wo ho ase a ya na woni mpani si nkonwa anka beboa sense obeka se wote yetua se nti a odi nsam itu dwa no obi de hye fori amanfo te adwam obebom akere yen obi di hye fori amanfo ene somu na asem no timu ma tiefo a ya krado no yentio Obiri with us, my son, I was antimantima in Krokuma, 104.5 emergency crossover, and near crossover, nothing be beyond switch me conquer just so a OB this year of free amount for as antimantima so for no for Simon Semesa, and is the more to judge or best repan, Visa and near my course or my moi. A cobazo be until once the one just a watch Monteso, and your picket here who don't just woman and Namoa, Chumumisa, and I demonstrate here who do one more year dear Guabanos. Chese ni obi homo ntiase ene chese nam su bi amono nyafo Simon Semesa dia tudwa chem so besra nesefo ena afro mo ye dwuma wapom dia so chese kobase ye bia ene ma bi koso na hwi o mo sumi twetwe mo asutro no mo ntiase a we nya safe no mo kofa kotwi mo medi ko jambo bo mutie nti obi a na fe no ebe ko wi aseru twobo ye nkwa ne be koso no dia tudwa chem se ya dia bia to da na fe akwa bi bio ntwe dia de sede ena de otu manim se kobase ye bia o mo ntine ma bi ase a wo mo ni mpanyinfo si nkonya viso mo mpanyina na dankwa guvado o ye sitting president listen, also bet you money must have been so to me. I'm aware of some major challenges that often face you people, especially in the process of health delivery. However, and I wish to plead with you that irrespective of all these challenges, health workers should engage government in dialogue over their grievances rather than resorting to strike action. Government is always prepared to dialogue and also expect say from all sectors of our working population.
Only bet in era Simon or same as Antimantimas of the same way to Jan, a brand allied health professions council. Just one more as young for Chroma school. Almost right nothing in that to Amoma Koyom service. No more to Mizaba and nurse, you do not be so to me a concain, away Kumasi Kane West in Chessay, Kupimobia. You don't some brand, Ebra, Ebra Simon, same as Casan or to James or Bessere, as is a bio back from one and another. We are saying, Yakoni say, will be anywhere one is on the Krasno or Maya Jumo, and Tibe, Bia Betravia, Tabu Biano, hey, what in a day in the Kobasi Bia, one movie on my district service near the Homo Crasia, what the Atubia James and Honsu Nippons in the Woo, and to me, I'm crossing a billion to Mako Boyuma, no more to me, Abwamagana, this year, so a pum de Samano, to me, a concain. I entreat my dear ones to accept Christians to serve in the rural communities and other deprived areas to enable the very people whose way may make more education and training possible also benefit from your services. More often than not, everybody would like to work in the major cities and towns, but the work is out there often at the rural areas, and we plead with you to accept those to these areas. Only bet in the K as Antimantimas for young for Simon or same as an block as a Wieno and a penal registrar at the Allied Health Professions Council. You poke idea to be a James Obesra by Zue Muvray, one very service, Uber Winchester, Uber Conubi at Mantua, and is a woman for not to be a James Weddy. A ban at 1x4 quickly, nothing one and Thompson a bay to me abua, nice young for one who on service, over to me up to my more majo, near demonstration and a picket, and would win at once to to me. One major challenge facing the allied graduates is a long period it takes for them to be employed after their programs. In some instances, these people are allowed to stay at home up to 3 years without job. Ironically, the visit to our health facilities point to acute shortage of these highly trained professionals. I'm therefore making the passionate appeal to the government, to the Honorable Minister, to address this critical issue so that the population will benefit from the services of these people whose education was largely funded by the taxpayers' money. Dr. Samuel Opoku, acting registrar at the Maya Allied Health Professions Council, Nene and Yakutianum. Now, at this moment, and none it has any Yeboah, Yabo Bruye, a maiden edition cry, Love FM High School debate, and to me, I was one in a penny by Renegers and you and you cream cry. Who is you for free, I would do in about Bob Demua. Nina just a debate, I would do just a course, Yatumo, Matrian, and then just in Pompons would do an Adenesas, Yakrano, just as you have one to be a high spirit. Just in Kurudia Pabet to me, a question and debate, and a question, and say a banks I would do a Gugu, a woman, I just want to imagine, Bibia to me Concano, and just had to your pampas way, Chelsea Mufrain, woman, what they could tell from Mundo so may say, a ban and the first woman, and I see any other Subona baby and ye intended Kumasi Girls Senior High School, as so much as a banner, young first one morning, young one and crema, now if you're a pump and maybe nothing, and he has some 2 senior high schools which has Subono. Abo ban ba bia nya de ase ye yente ne omo twetwe na sre na basasa ego wi ase ne ya santo senior school no wo ma twe ye Kumasi Girls Senior School akira bo form se panyan a je se ma 210 ene je so munya ya ene Kumasi Girls na form na mase 197 years old beto beti e won sensem ko wi no ena ya St. Louis Senior High School so no akira ya Krofom Senior School no mu bitu omo pa omo hwe mo enya no bi ni eboro mo je ko wi ase no na Krofom Senior School so de damanjo ba bia wo mo so wo na sata frɛ ase no ene je se atisim ne se da bi opoku ware Senior High School ena fe konogo oduma se me kire ko so me di mebu ani fe ko wi ase no na je se niema bi ntini ye to ahye da kwa kotum eye joda ene je so opoku ware Senior High School na fe no oduma se Senior High School so no se di betu omo be bu ani na bibia so atumi akwa nkente ne joda de eni wani kroyi mu kura bibia be kama fo pa ne mapan so no atumi akwa nti ye Love FM eye high school debate no eguso koso a ntini be piem bia no ye ma atiefo aso enso ha ene be kwa ma me de crossover ni na asiedi am je so eye obi this year ofuri amafo bi rutimi ka jolate was over to you this year ofuri amafo yenso yasom ewo nkran kropom ha Adom 106.3 FM so Kasiebo Naket na yede ema wo no na enche omanfo adwenkyere no yede bi beba na voice of the day na Vodafone se da ache ni genti na wo ho wode ama wo na ansa na be voice of the day no so yentumri kan fie nkyere tifiri mantam no yensa kankra bi sisi a Eliasu ahoma no so yene ni nkomo yene te yese no anajo
tututu bi kɔ so a bra na agya afahye a wɔyɛ no wɔ tabalekropon mu ewurawura mu a kɔmro no bi so no etu akasa ma enipa bi afiri mu anokora bɛ na wɔ saa asɛm no Eliasu yɛmo akɔ ababo yɛ mu asɛm yɛ te sɛ all right obi me da se bɔkɔ wa ha na nya bɔkɔ sa ni nyina ene sɛ ɛyɛ enura sa afahye na ɛkɔ so ɛyɛ bugum festival ɛyɛ northern region ha omudi no no ɛyɛ fire festival no no na ɛyɛ so omudi ya be pie mu from kumbu potemo no mu wie so mu kɔ wie no ahefie nti ahefie ho no mo na omukoko pie mu ho ɛbra na ɛwɔ sɛ ewe no so na sɛ omo ya manfo try omo ho ne ade a nti wei na ɛyɛ abrante bi a ɔno no openi bi a yɛfɛ no ɛyɛ Haruna Mumuni a wadi ntie aduanan yes aduanan fa mu a wɔde kire no kwa ni na ɛne sɛ ɛyɛ zachi bi a ɔno wɔ kumbu mu hɔ tutu ma tuo so a wɔtu pay police watch say wo beti tuo no wo de hwe so di kan de hwe so e ma warning shows ne ade nti bra wo di tuo no be stand from no e na tuo no e koka eye abemu a abranta no wadi tie aduanan yi no ne kon nam so ade ti amekete no won kan atafefo ho na police for say omugu so a omoye asemu nhwehwem nemom eye emu no metrefunu no ankasa no eda eye Taman Teaching Hospital mo omo de twen se omo behe na omo de aye mpapaimu ahadi de ekuno for se lesi ameka se de eye openi a onu na di enti aduana ya fe no Haruna Mumuni no enam eye enra eye festival e course so e wa titiri mantem ano wono de wantimi anwie ne pepepe ene se wokowie mu ese nei no woda eye motra ye twen se ye abushafo beti ase na omakwa koje na si ameka se no kumbungu mpotemo ne tra eye openi a woda komu no na abushafo eche niema mu se nya de se omo beti ase kopem se eye zaki a wo tutu e koka wo mu nipa no omo beti no nya sa enye ade se omo besie wo mu nipa no tobi se si ameka se de nyina nim na titira de nkanipa wu a enka ye pen tentemane akoma no kwa be na we de wa kan sesemu a ye twan ahwe se police wo beti no self hwe mu de kwa kwakoti sen ye de ani bezi ntemiati ne ahwe bia sem na be kwa kwakoti ne de atoti fo no yo fo ni di akire Eliasu yeda ase ti de besi bia no na watomu ade amaye ya na msi no watifde mantam mu ene nkra wode ababewo ye no voice of the day yanko CB men and women capsules so ya du papa ebo ma ne mema nyina be ma abadwu nsam ani agya ohia CB men capsules anso no ba ubeja hotitia ma ho adwo fam na afi ho na ye kama ohia CB women capsules na brantie wosi nyame na afre na adwuma wode ne be ye no enie wi nom no mi nyame na o she da frɛ me e wo dai so mu na me so me ofre wo dai so be ba ofre wo dai so mu no uhu ni san ono ba se o ka je so me ba ofre wo san o mi mpo de o de fa nipa so o de fa nipa foforo so kra dai so mu o ye wana besia e wo ni dai so mu so dai se wi bo ma no me numu wi wo susu mu a me ye den nye se ba kumpo wa so sa dan na atoa so eno krampo kire se kokko bobi anyame de mame sa asase so ameba no se mamba numu wi wa asase so amablabo aye friend ye min di yeda min ye yeda wi nu no no yankopon obo midin se membra asase so meduta ma me bobo me bla me mfa mbo me bla na eno no obefa so ehira me nti e your friend is asofudie wo mu anyame amfra wo mo no omo de ne yo hye eno na ebo omo dam esanso wi omo jeli no fi se wo nyame amfra wa wo ebusua na nkasa ye dide mu no mo sei nipa na ye wo mu no nti wo ebusua fo wetumi asɛ wo e wo sunsun mu na ya dalete akoto wi so nti wo ya kola no a wo ne na ne nam wi ase wo ne wo ebusua fo ne nam na eduta ma wo bebo obo a wankasa wo de ablabo ne betu aso no na ya de wi num no aye dan ama wo fi se wo mu nim se nyame amfra wo wo ana wa hye wo ho se wo konom nti wo de na ye o hye what I say nti wo de wa no koka pe na ebusuafo no de omo dale to so say bodam ana say fe wi ade a wo de wa no koka pe na wa bodam wo de